हालींच नुवेच्या आमदारान थळाव्याबरोबर फुडाकार घेवन बेतलबाती जाल्ल्या गँगरेप घडणुके उपरांत दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन पत्र भेटयल्लें। ह्या उपरांत पर्यटन खात्यान त्या सुवातेर 6 हायमास्ट मंजूर केल्या। ह्या बाबतींत इन्स्पेक्शन जावपाचें आसा म्हण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अंजली शेरावतान माहिती दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। On the request of the Panchayat members and the people of Betalbati village, after the recent incident of gang rape, as a confidence building measure, I held this review meeting today. There were certain suggestions and requests made by the Betalbati Panchayat, wherein the security scenario can be a little more strengthened. With the tourism department, police people and the Panchayat, we had a review of it. The most common demand was the high mast lamps and the CCTVs, which the tourism department informed is already under process, and it will be beginning as a phase 2. So starting from October, funds are at their disposal. They have, so we will be very shortly scheduling a joint inspection, and wherein the sites for at least 6 high mast lamps will be identified, preferably in the areas which are not owned by the private party, because private parties generally say that they are not ready to give NOCs for the installation of high mast lamps. So once that is done, I'll be writing to tourism department to expedite their planned things in South Goa on a priority. So we hope that police will also be holding a monthly or a bi-monthly review meetings with the people as a confidence building measure, and some local policing committee if they can form, where people can inform them of any kind of anti-social activity, and we hope that these measures will help in plugging the gaps and making the people feel safe and secure. Regarding the rape case in Betalbati, and एक 15 days back आम्ही कलेक्टर एक मेमोरेंडम करून दिल्लो आमगेली सजेशन घाल फॉर पुलीस पेट्रोलिंग एंड ऑल, आनी कलेक्टरान त्या प्रमाणे आमकां आफ्टर 15 days आयज मिटींग दवरली। SP आपयलो, पुलीस ट्युरिजम डिपार्टमेंट येयल्ले, आनी त्या प्रमाणे आमी आतां सजेशन घेयलें पुलीस पेट्रोलिंग। कलेक्टरान आमकां पयलीं सांगलेलें ऑन द बिचीस बायक घेवन वचून पेट्रोलिंग करता म्हूण, आनी आमी सांगिल्लें ताका ते ऑन द बिचीस गेले जाल्यार पेट्रोलिंग जायना, पूण वयर सँड ड्यून that is the important places, bushes हाय थिंगाय पेट्रोलिंग करपाक, आनी कलेक्टरान DYSP ऑर्डर दिल्या थिंगाय पेट्रोलिंग सारकें करपाक। तशेंच इल्युमिनेशन चड गरजे मुट्टे इल्युमिनेशन आमगेले हाय मास्ट घालपा जाय बिचीचेर, आनी थोडे पास जालो हाय, आनी कलेक्टरान ट्युरिजमाक सांगिल्लें आमकां थोडी 4 हाय मास्ट पास जालो हाय आउट ऑफ 6 बिचीस, आनी ते कलेक्टरान ताका ऑर्डर दिल्या ती बेगीन जाता तो बेगीन ते इल्युमिनेशन करपाक, हाय मास्ट घालपाक, 4 मास्ट घालपाक, आनी एक मिटींग दवरपा लायल्या पयलीं विथ सरपंच एंड ऑल सायट आयडेंटिफाय करपाक, आनी ती आमी आतां ह्या दिसान सायट आयडेंटिफाय करतले आनी हें करतले हाय मास्ट घालपाक प्लेसीस आयडेंटिफाय करतले। तशेंच CCTV चड इम्पॉर्टंट म्हणटा CCTV कोण येताय कोण वयताय ते कोणा CCTV त्यो आमगेल्यो अंडर GTDC पास जालो आहाय त्यो आमी रिक्वेस्ट केलो आहा, आनी कलेक्टरान सांगिलां बेगीन घालचे म्हणटा CCTV सगळे बिचीचे आनी कंप्लीट करपाक।